پێکهاتەیەن کانتۆنا حەسەکێ بشاهەیەکە گرسەیی ساڵڤەگەرا 45مینە دامەزراندنا پەکێکێ پیرۆزکردن. شاهی به بەشداریya پێکهاتەیەن حەسەکێ نونەرێن سازین ڕێڤەبەریya خۆسەر civaka sivîl û rûspiyên herêmê li ewaniya Silko ya bajar hat lidarxistin. Di şahiyê de li ser navê kantona Hesekê axiftin hate kirin û cejna vejînê li temamê gelê Kurd û azadîxwazan hat pîrozkirin. Herûha hate diyarkirin ku bi avabûna PKK re dîwarê kuletiye hate şikandin û jiyan ji nû ve li Kurdistanê geşbû. Paşê komên hunerî berhemên xwe pêşkêşkirin û beşdaran jî li dorê dîlan gerandin û duruşmeyên PKK gel PKK'ye berskirin. ji milletê Kurd gişîr kir û xastan ji roja avar yani ev partî Kurd anîn wicûdê li hemû her çar partiyê Kurdistanê gine ev partî bi tişkî Kurda tineyî û ev partî a şehîdayê çi partiya a şehîda bi wê bi serkeve. Jelata navîn de rewşek neh bixwe anî. Rewşek got li karî bû li hember vê zulmê li ber van rejîmên faşîst li ber vê qetl û kuştina gol hember van milletê ve rojilata navîn gişî karî bû berxwedanek li hember vê ya li berxwedanekê berxwedanek dîrokî şanê alemê gişî de ba hetanekî got berxwedana zindana heyanekî îro bûye mînak li diniyê gişî berxwedana hevalên mezlûm û hevalê xwe berxwedana got zindana Amedê de dema got berxwedan jiyan heyanekî ana li ser wê xeta hanê PKK heta ana rola xwe di navan milletê rojilata navîn gişî de got bûyî partiya şehîda برگو اف شاهی گله کشمر گرینگی شاهی کی یعنی براستی یعنی ام هیجان دگرینج برگو دمی گم بجن به شاهی بیرانینا PKK وکیرو سالوگرا PKK شخو PKK او گریلا بون گریلای سری چیه بون ایگو همه دنگ و جیهانی دان به دنیا هانی ده جبو کو بده خیانی کرن گله کرد بده خیانی کرن شخو گله کرد دست به که نه هات بو خیانی کرن او جی فکر سروک آپ بو گوت ما هر چهار پرچه کردستان ده کرد نه هات خیانی کرن